a lifting God, a blessing God, an anointing God, a God who is all of us, making us better and better. I believe wherever you are also blessed. Najua umebarikiwa vizuri kabisa ya kwamba Mungu yuko pamoja na wewe na nguvu za Mungu zinatembea nawe. Nilikwambia juzi ya kwamba kutoka Jumatatu, kutoka siku ya leo tutakuwa na wachungaji wengi kabisa ambao watakuwa kuja wa kujenga kiroho, wa kushughulikia ndoa, wa kushughulikia maisha, kushughulikia vijana, wa kushughulikia kila kitu. Ndipo tupate ile ladha ya kuelewa ni vipi Mungu ama ni yapi Mungu anayotaka kwetu. Siku ya leo nataka nikuletee mchungaji kweli aliyemwagiliwa mafuta, mchungaji wa Mungu, mchungaji ambaye utendaji kazi wake umedhihirika na umeonekana. Hiyo kwa maana siku ya leo nina bahati kubwa sana kuwa na mchungaji mwenyewe anaitwa Reverend Joyce Peter. Joyce Peter, hakuna hapo katikati, hakuna ni Joyce Peter. Alafu Reverend yani mtu aliyemwagiliwa mafuta, aliyemtenda kazi pamoja na huduma yake Mungu. Huduma yake inaitwa Apostolic Heroes Faith Ministries. Hallelujah. Rege na rege maundu ni mathiagwo makaigwa mitambo ni yarehe thina kana ndirehete thina, ona maisha maitu no makirehaga maundu ta macio. Ni nie waku Reverend Dora wa Ruigi ndi haha nigetha kurehere uhoro mwaki tinie muthi no ndenda gukurehera ndukata cia Ngai nigetha uhote gutirithania nao na gutwarana nao nigetha matuike akirathimo muturire-ini waku. Ni turari na andungata oingi haha, turari na Gladys, ni turari na Sarah, ni turari na Barbara, ni turari na mundu gwitwo Crash, ona turakiri nao haha na ni make kwire ni ndiraigua na ngaigua na mugambo ati kuna wi murathime na nduri urakinya handu ha kuigua ati nduri murathime tondu Ngai ni arakuhutia na agakurathima na njira ya mwanya muno. Umuthi uyu twina tabarira ingi na ndina ndungata ya Ngai, ndungata itiriirio maguta, ndungata ina kirathimo kia Mwathani nigetha atutwarithie na atuhe kihunjio ni gukorwo ni mundu muitiririe maguta na arenda gukwira ati Ngai ni aiguite kana ni akuigua kiriro gitu. Ikare hau na ndugathenge ni gukorwo Reverend Peter, Joyce Peter wa the Apostolic Heroes Faith Ministries haria Sabethi. Sabethi no aria ukiambata uguo na ikuru hau uguo githii uguo hau uguo ni gugutariria to ni njui ni uyu horo uyu na ni gukumenyithia na nigetha ru Sunday ugoka kuo ugacemania nake. Ni mutumia muitiririe maguta, mutumia wina anointing ya guka anointing tika anointing. Ndaiguire mutumia ugi akiuga atiri ni ukumenya ditire maguta maria me thiini wakwa ti maguta ma ndege. Uyu ti maguta ma ndege akoragwo namo, ni maguta ma Mwathani Jesu. Ni kuitiririo kurathimo kwa muru. Jeremia 1:4 ati ona utanaciarwo ni ndakui. Uyu ari muciare na atanaciarwo Ngai ni amwina akamwamura na akamuitiriria maguta. Riu nigetha tutonye